kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, inpakulot mo man matan ti buhok mo, Marisinday. Un mare, kasla bagbagay ko nga minti kulot ngam ti unnat. Kaano laang idi impaunat mo ti buhok mo? Ita, impakulot mo man ah. Kasta talaga mare, masapol nga ipadas amin tapno maamuan no anya ti maibagay kada tayo. Nay, nagpa-braces ka pa'y gayam. Ay, kunaklakit din no di mo madlaw mare. Nanginagayam ti agpa-braces. Adamot nakasaritak idikat. 45,000 ka no. Nga mabalin nga installment. Nga jakon intuloy. Ay nawaw, apay adi mo intuloy mare, sayang mat. Ay na, nukas kanyak amarigrigat kat nangina dayjay mare. Awan ti kwartak nga ibayad ko. Naimbagkin ka ata ada budget mo. Aywan mata mare, narigat mat no imutan tayo ti bagbagi tayo. Adda akong tatang. Ay nawa. Apay akasta ti buok mo si Kasinday. Ni tatang mat, siyempre, impakulot ko. Kas kalaan niya iti kasta alangam. Na, kat no bagay ko kano ti kulot ko nada ijay salon tatang. Bagbaga na lang data. Tapno agpakulot ka. Tapno ada income da. Ang angawad da ka lang. Patpatsim ba tatago sa... Amok nga ibagbagayo lang ang daytan tapno madismaya. Agore ka. Agnganga ka man. Apay ka di tatang. Anya nga data. Naaladan mo't nagitingipon mo. Dayta ti kunada a braces tatang. Bagay ko, saan ka de? Tila pangigas-gasto sa miti kwartam ba? Imbes nga osaram ka nagiti masapsapol tayo. Wano saan, kat ornongam, tapno makaipatakdal ka ba't iti balay mo, kas kada ansel mo kan eme. Ay natatang, saan abasta-basta da ito'y, taadda na saya at nga epekto na. Kan may sa, apay ko problema ak ti balay. Kat adamot to'y balay yu iti day dinanang apag na eda. Uwan, angam daan mo tanda ito'y, masapol ang matarimaan. Tinapatag, kat adda paglinungan, ay nawaw. Naglukat nga ta ni Mari Mary, bakit? Sigurado anang lukatan dayjay lakay. Apay ka di aya. Ibaon ka kumaagumatang iti merenda, ken sita dagiti umayag trabaho itangal daw. Anya tigatangak. Tinapay latan bakit? Nadapay mo't kape tayo. Si Dangay. Bangus ko mano adda. Karnemot nga minti sindada iti kalman. Amangan no maumada no isu akanayon. Day talaang? Un bakit? Sapsapam ti mapan. Tapno di ka maibusan. Oh, naimbag abigat mo, Mari Eme. Anya ti gagaram? Tinapay man, mare. Innem asupot. Agpili ka, no anya ti kayat mo, Mare. Kumpormiditan, mare. Kan ada ka di pa'y tibangus alakom. Adda, kasangsangpot na lang idikalman. Fresh tilakok abangos, Mare. Manuti may sakilo, mare. Kas iti sigod, Mare. Ikanak nga rod iti 2 kilo. Nay, adon samot man ang titangdanan nyo amang ipatakdar iti balayo ah. Ninayunan me tapno mabibiit amalpas, mare. Ay wala, no ada budget, apay kit din ngay asaan. Wun mare. Makatawon mo't tanday ta abalay kat saan pa'y analpas. No duma kat kurang ngamin ti budget. Italaang manan ana ituloy. At least ita tama ituloy manan. Mala, agtugaw ka pa, ita isupot ko tigat-gatanga, Mare. Ni Emi matday jay, mare. Wen, isungag pa isaw.
Apay ka day, Marisinday. Anya nga iti may naginatang. Ay nawaw, agraman ginatang na sa lutsudong pay. Mas daawak laeng no anya dayjay. Si da ken merienda dagiti trabahador da. Ha? Naimbag pay dagitang agasawa ta ada budget da. Iti saan nga agbayag, malpasan ti mansyon da. Ay nawaw, dayjay tap apalam. Ne, saan met a? Saan aga puta ka siya ti inbaga kat umapalakon? Agbilibak lang amin kadakwada. Dayjay ti pagbili ba mare? Nagado ti balay anapimpintas ngam ti balay da. Ay una yan ti ugali akas tamare. Di mo ammo ti mga presyar. Manupay ti kurang asimento lakay. Wala ang gano ko na ni Manong Pidong. Agpaw ita nga rudan? Wala na. Awan mo't oras ko nga agpasudad. Ay nawaw. Ni Cindy mo tayo. Sinti. Ni Cindy akaruba Isunsa mo di agsirsirip iti gate. Ay nawaw. Isung agpaiso. Apay nga ta? Day tatitita mo bakit? Wano. Agsipot-sipot mananday ta babae. Mabiit man laang takasarita. Ha? Pimanawan bakit? Ayun. Nakita data siguro. Isu apimanaw adagos. Ay, kunaklakit din no asino ti masabat ko. Si kamagayam, Emi. Apay ka day. Anyat napasamak di tarupam. Ah? Napunumot iti kamuro. Kan tupul ka pa'y gayaman. Anya ko maitakeng ka? Ay na, madia. Anya ti madi? Adda budget mo a pagpatakder iti balay. Ngam awan budget mo apang papustiso ken pang facial. Wano rejuvenating set kuma tapno maagasan met takamurom. Importante ti paglinungan ti pamilya. Ngam dagita pustiso ken facial nga ibagbagam. Ay na, agsarming ka ngamin tapno makitam ti kasta nga itsuraem. Ha? Nagpangitakit kita, ansi ka. Dinakman insultuan akasta. Saan aga po tatupol ken kinamuro da tao kat kasta ti ibagam. Siyempre, priority ti kasapulan ti pamilya. Saan kat ati pagpapintas ko? Aday bagakan ka, Mare. Na. Sabali mo't tanti katawa, Marisinday. Apay, Ay na, nasabat ko ni Emi di tadalan itay. kat, Kas mat gaya man ti itsuraan na. ay nawaw, anyat kaya't mo asawan? Tupol kang kinamuro, Mare. Anya? Apay akas tala ang ti reaksyon mo, kat nakakatkatawa ti kas jay alangana. Ay na, saan anasayaat akat katawa am tipadam a tao? Kasano mo nga main, adda budget da pagpatakder iti balay da. Ngam awan budget na pagpapustiso wano pang facial la kuma. Ay nawaw, issue day taken ka? No priority da gastusan ti balayda, desisyon da matanday ta? Saan mo't amabalin asika ti agdesisyon para kadakwada? Una yung tikas de pa nagsasaom Cindy. Puno matatang, kinamuro kan tupol dayjay nga Emi. Laimbag pa dyan kinamuro kang tupol ngoy uyawam. Dakkel ti balay da. Katsika. Ada ti balay mo. Sakman nga minun tinakita yun. Saan anasaya ti kasta? Saan anasaya ngoy uyawam? Tilang at ipada matao. Puno matatang, Ay, oray pa. Awan karbangam ang mga ramid ti kasta. Kat saan mo't asika ti mang pakpakan kadakwada. Samay sa, anya ti laban mo ken Eme. na Ay, nadiskarte na jay. Kan amo na ti pangusaran na ti kwarta na. Sana kasken ka na tagpapintas lang tamom. Danda ni malpasan ti balay talakay. Huwag nga rod ba kay? Manungal daw lagan, malpas mo tinday ta. Uray no mauyuyawak, naragsakaklat talakay. Ngamin, nagbunga matlaangan dagiti sakripisyo ta. Lumalpas ti balay, mabalinin nagpapustiso ka, nagpa-facial ka bakit? No addan to ti sobraa. Importante ti kanan tayo lakay. At danto bakit? I-budget tayo ka na laing. Tapno di na kayo uyawon day dya asindi.
Bayam day taasin di lakay. Apal na lakit di day jay ang. Mahilig ngamin day jay iti salon. Ngam awan matipukod na abalay. Aging ga itakat makikabkabalay ka ni tatang na. Di na paimat ko na nga ipatarimaan na di balay da. Hangam, anya ko matibibiyang tangay. Katkas jay mati kayat na. Sinte, muntoy man dyan timbadita. Ang tagtag mga rin dito kusina, tatang. Ora dito sa alas. Adya planggana lang ang tayag mo. Ay, unay man din, tigas to eh. Nagpigsa mo nga min titudo na. Ang tagtagkit din, di balay. Oh, ato yung tiplangga na, tatang. Itayam di tayo tagtagtag. Ay, unay man din, tigas to eh. Ang tagtag mat amin nun. Ay nawaw. Kasano ko mga mingkot awan mo ko na mga ipatarimaan mo. Ay, Jack, lakit di maanusan, tigas to eh. No saan mo kumaasin na sayang ti kwartam, sinde. No di mo ka kumakandak, di met kuma. Saan ko ba akastoy? Kita amjay inuiyaw mo akin ang muro kang tupod. Komportable da ita, tamayat ti balay da. Ay, no amok la akas to eh. Ali ah, papintas pa more! Nakaluto ka din, Amy ba ka? Wan lakay. Naluton ti sopas a request mo. Ramanakman, no? Mayat mo lang titimplana. Si kamat ti makaamo amang raman, taayabak dagiti ubing. Inayadam mat ata na pudot dayta. Okay. Mangiruwar kamat lang ni ti malukong kanbot Sara. Takanan tayo ti inluto. Ay, awanan, tatang. Permin ti tagtag ti bubong. Masapol siguro nga agibakwit ta. Ijay barangay hall. Adamit ti evacuation center. Sigurado nga ato ti tao ijay. Maanusan ah. Tinapatagkat sa anta mabasa. Ay, no api ngamin adipay la agstardeng dito at tudo. Ano saan nga sardag ti todo na. Awanan. Ang mga numadadalan ti balay. Sa panapig sa tangin na. Ni, napig sa tangin. Awaga man ni kagawad. Ibagam amasapol nga agibakwit ta. Ay nawaw, sa dino ti papanam kat nagpig sa ti angin kan tudo, marisinde. Ay, ag-evacuate kami kinitatang mare. Pabuludan na kami man iti kaputi. Anya, Agtagtag ngamin di balay ni mare. ay una yan. Apay ngamin, adi mo in patarimaan. Diyak mat namnamaan nga agtudo iti kastoy kabig sa mare. Oh, atoy, buludang pa ito'y kaputek, mare. Ay, mare, mangiruar ka man pa'y no adda selupin dita. Ta iselupin ko dagiti gamit mi kinitatang. Napasbasama ngamin ng tiunag ti balay mi. Mabiit lang nga rod, tamangirwarak iti silupin, mare. Pasensya kan, mare. Saan mo't ngamin amabalin, adito'y balay, taadamot ngamin dakatugangak. Okay lang, mare. Ijay kami latan barangay hall. Puno evacuation center amapan. Ay, awanan lakay. Kasla ag surrender mo't ti balay da sindi. Huwag nga raw. Kasla matumba. Napigsa nga angin na. Kaasi damot ijay. Ipatas mo man nga awagan. Taumay da pala diti balay no awan da duma apapananda. Awan ti number na kanya. Ni Mary ngay. Common friend yung matday dyan. Ipadas ko atawagan no anyat ibagana lakay. Huwag ba kay? Awagan ita. Tabangan mo kumapsit tuman ti signal kung madamdama. Hello, Mare! Hello, mare. Nakaawag ka mat. Nakita mi ngamin akas la matumba ti balay da sindi. No okay lang kan ka, ibagam ta umay da pwede ti balay no awan papananda. Ay, awan da dita balay da, mare. Nag-evacuate da. Kasta ka de? Wan, kapanpanaw da itay. At tut ka no ngamin ti balay da. Kasla matumba pa'y kiti, Mare. Di na ngamin in patarimaan, isu akas ta, mare. Inununa na mo ngamin ti pagpapintas na. Ay, Jack, lakit di maanusan dito itatang. Ay nawaw. Agtal na ka man sa kasindi. Reklamo mo tita. Nagado ti tao. Sa bali pa'y tipudot na. Di ka kadagyaman ta adda paglinungam. Aguli mo ka. Ang mga no adda makangagan ka. Nakababain mo. Ay, no! No di mo maunusan dito. Agawid ka dya balay.
Anusam ti mabasay day. Ay, ang sakit ak lakit dinukas to'y lang, tatang. Saan ka di nga imbagakin kaabalay ko mati priority? Nung anyat inarabid mo. Datamot nga min agpapintas timpang pangrunam. Anya nga ita, makilinlinong takik nga rudan. Tatang. Pag nakbam day tuyan, anapasamak anak ko. Kumusta nga iti evacuation center experience mo, Marisinde? Saan akong portable da tao, Mare? Ay na, talaga nga min anarigat ti ag-evacuate, Mare. Anya nga iti plano ita? Agurnungak, Mare. Ipatarimaan ko ti balay. Iti kasta, adda paglinungan no napigsa ti tudo na. Mayat da ita, Mare. Priority ti paglinungan nyo, saan kat ati pagpapintas mo. Saan adakos ti agpapintas? Ngam no isumot tan ti papanan ti kwarta, sabalin asaritaan da ita, Mare. Wen nga rod, Mare. Nailawlaw anak. Kita ti kinamuro kan tupol nga uyawam. Mayat ti paglinungan da ita. Katsika, kunam anapintas ka, awan met nga rod paglinungam. Dayta ti biddot ko, Mare. Nga manipod ita, agbalbaliw akon. Nakaamiris akon, kalpasan tinapasamak. Kadjakon kayat amaulit pa'y. Ay nawaw! Saan adakas ti agpapintas? Ngam ununaan pa'y kumadag iti masapsapul ti pamilya. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.